Nabone wa savinga munari shifra GF mboniye girlfriend. Fana niye kupa hubona? Mupire hubona? Mupire mumanyise ndo musetsa Kalas. Paka ali ni huba ni? Mboniye girlfriend we. Nabone inamba abo achipa nabi. Paka eliwe nambe zaba kupa nabi lola mwani. Hello. Hello. Ndi huhulira, talk to me please. Yes, namukhana mwene oriena. Ndi umulayi hesu bile na olumulayi. Umwene simu iwa amumanya. Olumwene simu yi? Namumanya. Omulango nani? Ali boyfriend was? Boyfriend wo. Ndini kama uli ane kalika malaita. Bayaya buwanga fushi. What's the problem? Umwene simu yafiyera kumusika kumukamba. What? Wafia Ryan? Oh my God. Oh yeah. Hey. Bayaya. Oru wafia? Ananga, what happened? Ndini mbukanga lina abikusumutenga niyo kumanyisa busi. Tao khalira ta bya wele biro. Welo mwene okhalileo. What happened? Mama kana wasekuma. Ukhitse kumukamba husika. Transport tawe. Uli ni transport ta? I don't have even a penny. Ndiko ni transport tawe. Nabe ngashili mulamwisi witsatsakira humubona abe transport wa misawa? Abe nasi ndihatsakira nena namubona. Aba kusindihira. Mbara abo kusindira transport wafi, yima transport witsosi home setsawo. Aritsa Hollandian. I don't have anywhere. Ndiko ninjaliyo sitsana tawe. Mbawe njelita? Mbawe sinabisa sirinja unditabe niyo wainasa. Abazi Mbari ngano hitsa ta? Babe mahubusa okondole sitawe. Wabusireho abeshi. Nimusindikira kumutwala kwa transport. Nitse. Ngwelese singi kumutwala kwa transport. Okwitsa kusika boyfriend wo. Nadarili wabuzibu. Arinalumele mubishini. Send me some 10,000. Nitse singa boyfriend wange. Shaba. Oh my God. It's a wa transport. Kushaba witsa usiku. Kubukule shira. Nanda kubishina sonyowe. Shekusondele ku boyfriend wo mufu. Ubusindile transport money. Nibusindile hasiri jinani. Mwachifule zongata you send me man I come I bury my shababe. Look at the top of his head.